Хвількова вредnost započatih або zakončenih investicija u opštini Šid vynoši kolo 60 milioni dinari, a vekša čas sredstvoh obezpečena za pokrajinskih židloh. Toto mezi inšim utorene znahodi na ščivi opštini pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i ljesarstvo Vuka Radojevića i direktora upravi za kapitalni ukladanja Vojvodini Nedeljka Kovačevića. Hostok privital predsjedatelj opštini Predrag Vuković i upoznali ih zos dinamiku robotoh na investicijoh, a potim šitski naščiveli zakončeni most Šarkudin u Višnjičeve, za kotri pokrajina iz časti Vojvodina vodi vidvojeli 4,5 milioni dinari, a kotri od veljkoho značenja za totu čas opštini. Potim hosti naščiveli lokaciju industrijne zoni, za kotru pokrajina Hviljkovo vidvojela 20 milioni dinari, a roboti na pristupnih drahoh počinaju stretkom julija. U mesne zajednici Sod hosti opatreli keljo zrobene na Valavskim vodovodu, za kotri pokrajina uprava za kapitalne ukladanja Vojvodini i opština Šid vidvojeli kolo 30 milioni dinari.